Tuni ni sim som lenga thamul kum sang ni le som ni le gup ni ko in zong Thadou thusoh akunin vanoi thusoh dang ho Thadou pawa ngai la anna anei ki taw hite thusoh ni sima ke ma wa si Sinapati ami pi hon asam rifle ti outpost abulu na thilusu chungcha nga thusu mi hon si am thudo aneina dan la sinapati mu na mi pi lunghang lungso hon asam rifle ti outpost abulu na thilusu chungcha nga EPP na to akila hitam ta chief minister henga thusu mi hon thudo aneina achun CM in home minister ko ma report latadi inge tin thusu mi ho chu adwan bun na pe in hi Spain in France azot to kilhona final luta France in FIFA World Cup 2026 champion la ding na ki gial kiniam na chu ke atai FIFA World Ranking number 1 France to Spain in azot hlona Spain to FIFA World Cup 2026 final lutai tuzan khanga ki chem ding Argentina le England amani ka azo pen to Spain final match sa ki chem ding a hi Zani Infal is Muna CRPF Ecobra team zaw ni in combing operation asil ha in tin akiseye so operation na chun mi khat jong man cha to ki man do tha e tin thu so ki mo chun aseye to tol thona li kai veng mi pi hon boina in pat ji in security hon smoke bomb ka mi bin ki tong kha mi pha tai tin akiseye MPSDCL MPSCL 2019 candidate son result nei phone do pe bin ki phone do alwa hi le ki phin na ki nei ding a hi tin candidate so chun thu so mi ho henga chun a phong do e Civil Service Examination pe ding simlai ho dia government scholarship ma dingin dangka crore thum langjen budget a ki haplu din ki koye tin Manipur Chief Minister jumnang him chanchun aphong do in a hi Langthabal Assembly Constituency AX MLA Okram join MLA Karam Siam chunga thot election petition chu High Court of Manipur in dismiss a boltai tin impact news akon ki mutu so chun asein a hi Sinapati headquarters Assam Rifle ti outpost get le fencing ki susi Zani Sinapati district oklong khomuna Naga Army designate camp khat security force on Kim Vialin operation bol na ding to agon ne je ti je Sinapati mi pi tian boina bolvin a hi security te gari ni imagine ki hal hatai Sinapati headquarters Assam Rifle ti outpost get le fencing ki susi security force on boina su thip control na ding intergas self have kap be tin to so ki mojun asein hi Dan has security force on oklong komuna operation na bolo dan hi jingka kamjong district sakarphung village muna center force on operation abol nawa mili mat chu damlebit in Infal East Propen police station hinga pedo tai tin akiseye he chan chu hi tun hla thu su ngai zo montina Thadou thu su ngai zo se na bon cha bin mangpha